Assalamu alaikum. Wahakayo. Mi programa ki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha hadis basfurtakuge aliga kudaku dinna genes deve shawguveri wahaka silsilai. Mi silsila algon men genes deni hulumalege higgamu mahaltakun. Mi HDC ya ilm jamiya guligen hinge programe. Mivahakaga algon men genes deni Usaid Gefanuge Wahake. Ekale Gefan Kiriti Quran Ritiko Kiriti Quran Ekale Gefan Kyuva Tive Malaike Bekalung e Quran Aduhumataka Ekale Gefanuge Ariha Faba Wadagan Nevi Wahaka. Mivahakaga algon men Kudinna Kiadeni Quran Kievmuge Makama Behegotun Quran Kievmaki ekudin komme hemves kuranjehe mativeri daromea sabab libe alukame kamuga mivahakaga algonme kudinna kiyaden uriha kudinves mivahaka shawgori kama ko adwahana kama ummedu kuran miyadu tikudinna kiyaden miole wahakaga uleni ko chikken geta ahe medu tikudinna kiyade wahakaga uleni ahe erreako wagotaki Usaid Gefana ki ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekale edduhaku Usaid Gefan Quran kiyawan erre Usaid Gefan Quran kiyawan mi innawani den ekale Gefanuge as mi onnani ekale Gefanuge kariga mi ane asafa ekale Gefanuge kari mi as mi ma durang hinga danati mi asafa ekale Gefan kariga me den ekale Gefan ham guruan kiyawan den ham guruan ham kiyawa ira e as kihinam mi hadane ham halel dawani baru barang halel lawafa ham duwani den anekka den e guruan kiyawate ehen hadate den ekale Gefan guruan kiyawun huttalima anekka es sama ane duwun huttala fi adogobun huttala den anekka hama Usaid Gefan guruan hama kiyawa ira kiyawan fasha ira hama es hama ekkala gota hama halel lawafa hama etha hama duwani den anekka sam huttala guruan kiyawun huttala kihina mias mihedi hama madukollen den timana faras hama anekka sama Usaid Gefan Quran kiyawa me fattawan hama fattawa ira hama mias hama migotan hama halel lawafa hama adu lawwafa hama ethaga duwani bara den e asafo etta kariga Usaid Gefanuge darikalum Usaid Gefanuge darifulu etonuge me onnawani nidafa Usaid Gefanuge darifulu regandu gatiga vimo do onna nidafoti den Usaid Gefanu birufulu gannani anekka e as ehem bara duwe faasa e Usaid Gefanuge darifulu gayan ara darifulu cis kolla fanan do fahara gayan min eridanan do ehem veden Usaid Gefan guruan kiyawun huttalafa Usaid Gefan den mi dani e as huritana ekale Gefanuge darikalun nidafo ethana mi dani gossa mati balali iruga ingeta kochekkam fenune udun fennani alitake bokitake gota bævaru alitake mi fennani udun den ekale Gefan ajabuwe ballava mi hunnawani e alitaka den e alita madu duraddiye hama duraddiye e duraddiye gadiga ekale Gefan mi hunnawani e alitaka ballava den waran ajabu kurani kame do mi dimavi do something amazing do mi dimavi den Usaid Gefan aneddo hendunu wima me wadannevi
rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha sual kuran kinetto mi vi gossa usayd gafan mi wahaka mi vi goi kiya devwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihim vejjeye muni menge tekadefan kike ekan hadis kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani e alita e coach ekkan ingeta tikudinna coach stars no e alita ka ki evvuren adi ma riti adi ma mag bekalun taken ai rasulullah sallallahu bayan kurawani usayd gefanu gurwan kiyawa tiwe usayd gefanu gurwan kiyawa adu assavam wegen adu aham wegen malaika bekalun faba wadagen neviye usayd gefanu gurwan kiyawa adu aham wegen den usayd gefanu gurwan kiyawun huttalima e malaika bekalun e ambura e wadan nevi den adi rasulullah sallallahu hadis kurawani alege fanu rega gurwan kiyawun hutta nulevvi nama mistakunna malaika bekalun hendunu viruga mistakunna malaika bekalun feni wada gati e malaika bekalun eran aahe usayd gefanu ge gata faba wadagen aahe usayd gefanu ge gata gurwan kiyawa adu ahan ehmima tikudin ves gurwan kiyawa iruga tikudin ves රීතිකෝ බස්සහාගෙන් තිකුදින් ගුරුවාන් කියවන් ඥාමුන් කීනවානේ මලායික බේකලුන් අඩු අස්සවානත මලායික බේකලුන් අඩු අස්සවාන තිකුදින් ගුරුවාන් කියවා ඉරුග මලායික බේකලුන් ලෝබිවේ මලායික බේකලුන් වරල් ලෝබි කුරේ තිකුදින් ගුරුවාන් කියවා අඩු අහන් එම හොරියා කුදින් වෙස්වාන කික් කුරන් ගිනන් කොන්කමක් කුරන් ගුරුවාන් කියවන් ei Allah subhanahu wa ta'ala ves vara lobive wodigannawa coming ei gurwan kiyawumaki ei Allah subhanahu wa ta'ala ge kalam full do gurwanaki Allah subhanahu wa ta'ala ge words then bebege suwalan aba gurwanuge emme akure ge emme letter kiyawa fiya mukita sawab liben wara rangalo 10 sawab diha sawabu libene gurwanuge emme akure kiyevis envir misalaka tikudin qul huwallahu ahad sura misalaka me kiyevi qul huwallahu ahad sura kiyafe kita sawabu liben bavar adi ramadan mo tikudin qur'an kiyawan nyamun adi qur'an ramadan mo kiyawa iruga adi eta gunekan Allah subhanahu wa ta'ala sawabu devwal ema bebe ummidu kuran horiha kudin ves bassahagen horiha kudin ves gina qur'an kiyawane kama eran Allah subhanahu wa ta'ala tikudin deke lobiwan adi malaike bekalum ves tikudin deke lobiwan adi tikudin qur'an kiyawa adu ahan eran malaike bekalum ves wadanawan ema bebe ummidu kuran bebege mi wahaken horiha kudin ves faada kofikama horiha kudin ves mi wahaka adu hiti वारा बोड़ा बेबे शुक्र अदा करा शुक्रिया।